Wah, di pa. Gabi sudah mau manguli ala ni Bang Ranto. Bah, siya debut ho gabi sudah daw manguli ala ni si Ranto si Roja ni. Teta daw manguli siya beto. Bah, buhay pa. Iri po si Ranto ay dumulungay buwan ni Lari, si Rita, calop parumaitay. Gabi sudah daw manguli. Dang mungkin eh. Ubal ka do ordang-orda ko si Ranto, dang mungkin gabi ujago si Ranto siya now. Asay botoy mana jo sa dia bapak anak. Ngopong po sini ya. Ado kuro calon mo panasin. Neri po si Ranto doholan omak ni si Rita, buru-buri purtibion. Godang nai marserakan ni sana ketepung kanji na marai. Asay botoy mana. Dakolan omak ni si Rita. Jadi, tidak do apa menguli. Nga jelas. Nang po lebih sukun. Ago, nang po lebih pa. Ingo dah ngamar parumay ko. Si Rita, parumay mo na may. Parumete si Rita, parumete. Alang asangan itu handphone ni si Roja ni. Lagabi parumay ko may. Si may. Ba, enggak may leleam mo to parumay mo. Te si Rita, te. Lagi dia mengide. Lak satu adigan. Te tak do tek ni gabi parumete. Balito dia iba ini. Toy mapa. Transfer mahebeng tuang rantoy. Ngay dok ko ni mana kan. Na tapi lupa mana mengariba alikan ni cantum hodo nomor rekening nai. Ate na aning mate na may imana isan darong bepeng na. Dengan si Roham. La lusung laparo petaw isani dang perduliaw. Tapi martipis butuhan na dang perduliaw. Amagi jaw mangide. Anak tei. Oleh yang maba, lak buah apa anak mu di dah, buah bajum di, anak siak kangam mu di, bah, dan diingot toh, di surat nai, kan nung ada putus ni mana, gabi anak si gomak tibahoy mana, berarti dengan anak siak kangakku be, ido bah, kalau si gomak tibaho, bate tak masih gomak tibaho, ido, tai, jadi tak do apa menguli, tetap. Positif mengordangi. Bah. Gabi talo auto si Ranto. Nagsangay. Senior.